وکو پارێزگارê Duhokê ragihandî pêç rengekî derfet nahête dan xwînîşandan yan xirvebûn sînorê vê parêzgehê pirêve biçin. û dibêjî tiştekê wa sanîne ku bixwazîte hindê xwînîşandan bihêne encamdan. û hîç kesekî jî parêzbendî nîne. Em mecalî nadeyne hîç xwepêşandaneka gêr yasayî. ونوکه هیچ مبرر جنینه کسک هیچ رنگی که خوب پشاندانه که بکد برو واجی همی واره نمای تندرستینه و هر کسی بانگشه بو بکد ده توش اجراعات قانونی بید کسی حسانه نینه نه اندام پرلمانی نه وزیری نه هیچ مسئوله که حزبی سیاسی امنی حکومی اتنها داب دهان کس قضاین زاخ و آکر و آمدی و ناوندا پاریزگاه Duhokê jî اش مامۆستا و rojnamevan û çalakvan û hevwelatiyên sivîl hatine desteserkirin. Çalakvanên Duhokê jî dibêjin desthelata vê deverê bûye desthelateka polîsî. به پلیسکرنا حکومت به پلیسکرنا دامو دزگاه و پلیسکرنا جواکا ترسب کار بینتن اف شعارات نسرد گرن نجی واقع دا یعنی پراکتیزات بن لواجی بدویا دا صلات اف فکر سر خدا بین در خلکی تورا و ناراضیه خلکی برسیه و بدست وایات برسی کرنو خلک جی هوشیاره خلک دی هوشیار بوی کد زانتن مثلا دهات اوه هرم تراوات کت نعممو چتوا بدن وقتی تو انا برسید کی کاوت د ناراضی بن اما تو بی بگرتن ولدان و ترسب جواکا ترسب اوه خلکی بدن کی بدن نابد گرتن و لیدان و تیرور کردن هر یکی هزار دید درد کردن. ریکل چالاکوانات گرن ریکل آزادی خوازات گرن الویره بس مافخواس یت گرتن و مافخور آزاد و یاد لیویا بویت یت کردن. کس مجبور نینه بیت سروان شارع هم همی تاتیج بوم موافق خود بری 2014 کس کش ما یک روزی جنات یا سروان جاده مظاهره نکردی نه و داخوازات چتشتی نکردیه. اوه فیسبوک ات ما اوه تشتید ماجی بلا بچند نافده که بری 2014 یکش ما داخوازات تشتی کی بتن حقن بس الویری خلق مجبور کردن. مامۆستا û fermanber jî dibêjin demekî da ku desthilat siyaseta birsîkirine bikartînît û hewla bêdengkirina dengên azad û nerazî didet lewma jî dênîne li her demekî rewş bi peqît û baca ve çendê li ser desthilatê giran rawestît. اف رشگیری سر تا سری زو نظر دست بگیری مامۆستا و چالاکوان و روزنامه‌وانا چه تشتهج بلی کو گازنده این خوب بکن قلمه که آزاد هبیدن شینا کو تو مامۆستا و چالاکوانا بگیری هر گندل و دز و مافخورت وی ولاتی بگیره اف گرتنه تصاد گرتن تا هزار گرتن شوری و چه اف خلکه بدنک نبید لسر بدن مافخورنه لبری ناموچه‌جی امزان اکشوان سیستمین شرمنانه کوت خلال وان دو مهن در بازبوی دا کاری ما برکن آشیانه برکن مدنی برکن شهرستانی سردم ما دست هولو بزاوت خو کردم تایبت خلال وان دو مهن در بازبوی دا ما پلانن این شایسته هاوت نبوی با برکا خواندنا یادداشتنامه برکا بیان بلافکنه بیاننامه برکا فشارن جمعوری لیم خابن برسف نهاتدم برسف آمه دست سرکرنا مامۆستا بدل برواری El sînorê parêzgeha Duhokê nêzîkî 200 kesan hatine desteserkirin, ev jî wê rastiyê dertêxît ku azadiya raderbirînê prensîpên dîmokrasî û dadiyê li Herêma Kurdistanê bitine dirûjmen. û di jîwarî da lêdan û sizadan û desteserkirin û binpêkirina yasayê û talankirina dehatê giştî rê didet. Amed Birîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.